Hello and welcome to this podcast from the BBC World Service. Please let us know what you think and tell other people about us on social media. Podcasts from the BBC World Service are supported by advertising. Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 30 z'ukwa mbere. Urukiko muri Pakistan rwakatiye Imran Khan wahoze ari minisitiri w'intebe na Shah Mahmud Qureshi wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga gufungwa imyaka 10. Bahamijwe kunyereza inyandiko z'ibanga. Mu Rwanda haravugwa urupfu rwa Bunzira Jean Baptiste murumuna wa Serafin Twahirwa uherutse guhamwa n'ibyaha bya genocide n'urukiko rwo mu Bubiligi. Bunzira yari yagiye Buruseli kuba umutangabuhamya mu rubanza mukuru we yaburanagamo. Cote d'Ivoire yiyushya kuya yasezereye Senegal mu irushanwa ry'igikombe cy'ibihugu bya Afurika CAN. Mu kanya Mali na Burkina Faso nibyo bitahiwe mu guhatanira tike ya 1/4. Hari n'ikinamico runana, ibi biganiro bihuwe na Mark Niyonkuru. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu burasirazuba bwo hagati aho minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko Israel itazakura ingabo zayo muri Gaza cyangwa ngo ibohore ibihumbi by'imfungwa z'abanyapalestine. Ibi bishyize irudubi amasezerano y'agahenge i Gaza. Aya magambo ayavuze mu gihe umuyobozi wa Hamas Ismail Yanihe yari yavuze ko uyu mutwe we uri kwiga ibikubiye mu masezerano bashyikirijwe nyuma y'ibiganiro by'abari i Paris. Yongeyeho ko azajya i Cairo mu biganiro kuri aya masezerano. Undi mutwe wa Kiyisilamu ukomeye witwaje intwaro i Gaza, Islamic Jihad, wavuze ko utazagira icyo uvugana n'ibintu n'uwari we wese ku birebana n'ifungurwa ry'imbohe igihe cyose Israel izaba itarakura ingabo zayo muri Gaza mu masezerano y'agahenge yuzuye. Urukiko muri Pakistan rwakatiye Imran Khan wahoze ari minisitiri w'intebe na Shah Mahmud Qureshi wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga gufungwa imyaka 10. Bashinjwe kunyereza amadosiye y'ibanga ndetse no muri diplomasi. Ishyaka rya Bwana Khan ryasobanuye ibi birego nk'ikintu cy'ikinamico kandi ko bazajurira icyemezo. Inkuru ya Ambarasani Terajani muragizwaho na Yvette Kabatese. Uru rubanza rujyanye n'inyandiko ya diplomasi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Pakistan ubwo Imran Khan yari akiri minisitiri w'intebe yari yemeje ko byari umugambi wa Amerika ugamije guhirika ubutegetsi bwe. Uwo mugabo wahoze ari umukinnyi wa siporo ya cricket akaza kuba umunyapolitike wirukanwe ku butegetsi nyuma y'amatora yamukuyeho icyizere mu kwezi kwa kane 2022 ubu ari muri gereza afungiye ibindi byaha. Mbere Bwana Khan yari yaravuze ko urwo rubanza rusa n'ibikino. Icyemezo cy'urukiko kije mbere y'amatora ateganijwe mu gihugu itariki 8 z'ukwezi gutaha kwa kabiri. Tujye mu Rwanda hakomeje urubanza rw'abahoze ari abayobozi ba gereza ya Rubavu barego ubwicanyi. Kuri uyu wa kabiri witwa Uwayezu Augustin wari wungirije umuyobozi wa gereza yahakanye uruhare rwo kwica abanyururu ku bushake ndetse no kubakorera iyicarubozo. Bwana Uwayezu yavuze ko ibyaha ashinjwa kimwe na bagenzi be bareganywa ngo bitabayeho. Yongeyeho ko ngo ari ibihimbano bikwirakwizwa n'abashaka kwanduza isura y'igihugu. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Uwayezu Augustin wari wungirije Ephraim Gahungu ku buyobozi bwa gereza ya Rubavu yahakaniye urukiko ko nta byaha bihohotera abanyururu yagizemo uruhare. Ntabwo ari uguhakana uruhare gusa, ahubwo yanavuze ko nta byaha nk'ibi byabereye muri gereza. Abwira urukiko ko ibyo aregwa bishingiye ku bihuha byateguwe gihanga n'abagamije kwanduza isura y'igihugu. Urutonde rw'abaregwa gukubita bikabaviramo urupfu ruriho uwitwa Makdad Lambert aregwa gukubita ubwe ndetse akanategeka abanyururu kumukubita kugeza apfuye.
abatangabuhamya barimo umubyeyi wa nyakwigendera. uyu yabwiye urukiko ko yahawe umurambo w'umuhungu we wamaze gushyirwa mu isanduku, akabwirwa ko yazize urupfu rusanzwe. ubwo umuryango wafunguraga isanduku ngo boze umurambo, uyu mubyeyi ngo yatunguwe no kubona ibimenyetso by'uko umwana we yari yakubiswe cyane, ngo umusaya we wari winjiyemo imbere, ngo yari yakuwemo inzara z'ibirenge ndetse anagaragaza imibyimba y'inkoni umubiri wose. yisobanura avuga ko hari icyemezo cyatanzwe n'umuganga wa leta akemeza ko uwapfuye yazize uburwayi busanzwe. umwunganira mu mategeko Emeline Nyembo yavuze ko ubuhamya bwatanzwe n'abo mu muryango w'uwapfuye budakwiye guhabwa agaciro kuko bushobora kubogamira ku wabo kubera amarangamutima. uyu munyamategeko yavuze ko ibivuga ko uwapfuye yasanganywe ibikomere umubiri wose bigaragaza ko yishwe nabyo bitahabwa agaciro kuko umuryango utatanze ikirego ngo urukiko rutegeke ko umurambo ukorerwa isuzuma utarashyingurwa. Uwayezu Augustin akurikiranyweho kandi ibikorwa by'iyicarubozo byakozwe ku banyururu muri gereza ya Rubavu. uvugwa cyane ni Emmanuel Ndagijimana. ubushinjacyaha buvuga ko uyu yakubiswe ku buryo bukomeye, ikibuno cye kigatanyagurika, ubu akaba afite ubumuga buri ku rugero rwa 80%. yiregura kuri uyu Uwayezu yavuze ko Ndagijimana atakubitiwe muri gereza ya Rubavu, ko ashobora kuba yarakubiswe agifungiye muri kasho ya polisi. abajijwe ukuntu yemeye kwakira umuntu bigaragara ko yashegeshwe n'inkoni, Uwayezu yabwiye urukiko ko Ndagijimana yinjijwe gereza mu bihe bikomeye bya Covid hadakorwa ubugenzuzi buhambaye ku bashya binjizwa. umunsi w'ejo uzaba ari uwa gatatu urubanza ruburanishwa ubudahagarara. byitezwe ko Innocent Kayumba wabaye umuyobozi w'iyi gereza azatangira kwiregura. uyu niwe ufatwa nk'umukuru muri 18 baregwa guhohotera uburenganzira bw'abanyururu muri gereza ya Rubavu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko izongera igafatira ibihano urwego rwa peteroli na gazi muri Venezuela mu kwezi kwa kane, nyuma y'uko ibiriho birangira niba Perezida Nicolas Maduro atisubiyeho ku bikorwa byo kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuze ko itabwa muri yombi ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi no kubabuza kwiyamamaza mu matora ya perezida muri uyu mwaka byanyuze ku isezerano ryashyiriweho umukono muri Barbados mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Washington yanavuze kandi ko izanakomeza guca icuruzwa rya zahabu icukurwa n'ikigo cya leta muri Venezuela. tugeze ku isaa 12:36 mu Rwanda no mu Burundi. muri studio za BBC London ni saa 12:36. turagaruka mu kanya ku makuru arambuye. ndi Prudence Ngyumva. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. dusubire mu Rwanda. havugwa urupfu rwa Bunzira Jean Baptiste murumuna wa Serafin Twahirwa uheruka guhamwa n'ibyaha bya jenoside n'urukiko rwo mu Bubiligi. Bunzira yari yagiye i Buruseli kuba umutangabuhamya mu rubanza mukuru we yaburanagamo. bivugwa ko bamusanze yimanitse mu gikoni, ariko hari ugushidikanya ko yaba ari we wiyahuye koko. i Nairobi ni inkuru ya Siriake Muhabanayo. Kuri wa mbere mu bucagucagu niho hamenyekana urupfu rwa Bunzira Jean Baptiste rwabereye ahavuka mu karere ka Nyabihu. Amasoko ya BBC atashatse kumenyekana avuga ko aho yari amanitse amaguru yari hasi atari karenena n'ubwo ikiziriko cari mw'izosi. Ivyo rero bikaba vyatumye haba amakenga kucoba camwishe. Bivugwa kandi ko abakozi b'urwego rugira iperereza ku vyaha mu Rwanda RIB bashikiye kuraba ivyabaye babujije ko hafatwa amafoto y'ikiziga ca Bunzira akimanitse, n'abari bamaze kuyafata ngo basabwe kuyafuta. BBC yamye ko Bunzira Jean Baptiste yari yiriwe arasangira n'inshuti n'abagenzi. Mwijoro buri mu guca niho ngo hari ababonye urugi rw'inzu yiwe rwuguruye, bagiye kuraba basanga amanitse ku mugozi mu gikoni. Uwo mugabo w'imyaka 61 yari asanzwe arangurira imirimo yiwe mu karere ka Bugesera, ari naho yaba. Ariko kuwa kane w'indwi iheze yari yagiye mu karere avukamo ka Nyabihu, ari naho yaguye. Bunzira yaheruka kubera icabona mukuru we Serafin Twahirwa yahamijwe ivyaha vya jenoside, ivyo mu ntambara hamwe n'ivyo gufata abagore ku nguvu na sentare yo mu Bubiligi. BBC yahamagaye iranandikira RIB n'inzego z'ubutegetsi za Nyabihu kugira bagire ico bavuze kuri urwo rupfu, ariko nta nyishu yaronse. Tuve mu Rwanda tuze hano mu Bwongereza aho abategetsi birukanye umunyemari w'umuherwe Yagnesh Mohanlal Divani asubizwa muri Kenya kuburanishwa ku byaha by'amagendo.
uburiganya bwa miliyoni 50 z'amadolari bujyanye n'igurwa rya benzine y'indege bivugwa ko byarimo uruhare rw'ikigo cya Bwana Divani cyitwa Trenton Petroleum muri 2008. Ahakana ibiregwaregwa. Guverinoma ya Kenya imaze imyaka myinshi ishaka kuzana Bwana Divani mu gihugu nyuma yo guhunga kubera aya mahano. Itangazamakuru muri Kenya riravuga ko yashinjwe mu rukiko i Nairobi akarekurwa atanze amande. Mu myaka ine ishize urukiko rw'ubujurire i London rwanze ubusabe bw'ubuhunzi mu Bwongereza kuri Bwana Divani. Ibintu rero byahise nyine bituma iyirukanwa rye mu gihugu rikunda. Umugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda, Bobi Wine, yahamagariye abaturage gukora imyigaragambyo yo kugumuka ku mategeko binyuze mu mahoro, bizwi nka civil disobedience cyangwa desobedience civile mu Gifaransa. Nicyo yise rero kugumukira Perezida Yoweri Museveni umaze imyaka 38 ku butegetsi. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo France 24 yavuze ko afite ubwoba ku buzima bwe kubera ko ngo ubutegetsi bushishikajwe no kuvanaho imbogamizi zose. Filime yerekana urugendo rw'ibikorwa byo kwiyamamaza bya Bobi Wine mu matora ya perezida muri 2021 yashyizwe ku rutonde rwa filimi zishobora kuzatoranywa mu zizahabwa ibihembo mu mihango izwi nka Oscars. Tujye mu irushanwa ry'igikombe cy'ibihugu bya Afurika CAN ribera muri Cote d'Ivoire. Mu kanya Mali na Burkina Faso birahatanira kubona itike ya 1/4, naho Maroc irahangana na Afurika y'Epfo muri iri joro. Ni nyuma y'uko Cote d'Ivoire yaraye itunguranye isezerera Senegal ku kaburembe kuri penalty. Ku murongo wa telefone rero ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Yves Bucyana, akaba ari dukurikiranira imikino ari mu Rwanda. Yves, duhereye yenda ku makipe y'uyu munsi, ubu imyiteguro kuri aya makipe namaze kuvuga, umuntu yavuga ko yayitega gute? Umukino ugiye kuba mu kanya urahuza Mali na Burkina Faso. Ni umukino uza kuba ukomeye ku mpande zombi, ariko ku rupapuro nyine Mali irahabwa amahirwe cyane cyane hagendewe ku mukino wayo ufunguye kandi wo kwataka izamu cyane. Maroc na Afurika y'Epfo ni umukino uza kuba isaa 4. Umutoza wa Maroc Walid Regragui yemerewe gutoza uno mukino nyuma yo kuvanirwaho ibihano n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF bigendewe ku myitwarire ye idahwitse yagaragaje ku mukino wabahuje na Congo Kinshasa. Ubwo bikaba bigaragaza yuko Maroc ariyo ihabwa amahirwe ukurikije ubuhangange bwayo muri Afurika. Gusa navuga ko kugeza ubu Maroc uko abantu bari bayiteze nk'ikipe yageze muri 1/4 cy'igikombe cy'isi giheruka, nta kidasanzwe yari yereka abantu, bitatangaza rero benshi iramutse itunguwe na Bafana ya Afurika y'Epfo. Yves, wari umaze kubivuga uti ku rupapuro ku mukino wa Mali nyine na Burkina Faso, ariko tugarutse ku mikino yarayibaye, Cote d'Ivoire yasezere Senegal ifite igikombe. Intsinzi yakuye cyo navuga mu menyo ya rubamba, nta mahirwe rwe yahabwaga. Byasobanurwa gute? Gutsinda kwayo navuga ko Cote d'Ivoire yabikoreye. Urebye umukino uko wagenze, nari nabibabwiye ko abakinnyi bari bategewe amafaranga n'abantu batandukanye barimo Didier Drogba. No mu mikinire byagaragaraga ko bari bafite ishyaka ryinshi kurenza ikipe ya Senegal. Senegal yamaze gutsinda igitego isa n'ishaka kurinda izamu. Ikindi kandi abakinnyi nka Sadio Mane ibyo baraye bakinnye bihabanye cyane nuko abantu bari bamwiteze. Cote d'Ivoire rero yashoboye kubasezera kuri penalty nyine inyuma yo kunganya igitego 1-1. Hanyuma mu wundi mukino Cape Verde nayo yashoboye gusezera Mauritania itsinze 1-0, ibona itike ya 1/4 ku nshuro ya kabiri. Gusa nyine Cote d'Ivoire yagaragaje ubushake bwo gukina kurenza Senegal uko yari imeze. Ni bya bindi nyine bavuga ngo kandi ari ikipe iri wayo hari giza n'amahirwe ndetse n'uburyo budasanzwe bwo kugira ngo ikomeze mu marushanwa. None Yves, vuba rero imikino ya 1/4 byari byatangazwa ako amakipe azahura. Biragaragara kuko hari ibimaze kumenyekana. Ejo kuwa gatatu n'ejo bundi kuwa kane ni iminsi y'ikiruhuko. 1/4 imikino zatangira kuwa gatanu. Nigeria ikazakina na Angola, Congo Kinshasa igahura na Guinea Conakry. Kuwa gatandatu Cote d'Ivoire izahura n'iri burokoke hagati ya Mali na Burkina Faso. Hanyuma Cape Verde ikazahura n'ikipe iri burokoke hagati ya Maroc na Afurika y'Epfo. Urakoze Yves Bucyana n'umunyamakuru wacu uri kudukurikiranira iyi mikino ari mu Rwanda. N'umwanya w'ikinamico Urunana.
nyuma y'iminsi myinshi ijwi rya Lopez yongeye kumvikana i Nyarurembo. Stefano arasabwa ibisobanuro ku kibazo cya Bugingo wakuwe mu ishuri. Nurunana. Ndiko se muze. Higena ntushobora no gukebuka ngo urebe inyuma. Ninge mwavugirizaga inzogera se. Ni wowe. Nkabona Imana idaciye inzira nkabona ikiraka ntiriwe njya ku ndege hariya mu gasantere. Oya si ikiraka mbashakira da. None se murashakira iki kintu? Ndi umwarimu hariya ku ishuri. Nakuzi. Nigisha mu mwaka wa mbere rero, hari nawe umwana wanyu Bugingo yigamo. Ngo hakore kisera? Kuki mutamurikiye mu kibura mwaka koko ngo akomeza atigiye aho ngaho iminsi yisunike? Ngo iki? Ugize rwose kantengwa na Nyiramariza. Narababujije gutesha umwana igihe rwose bamujyana mu ishuri. Ariko namwe rwose nta kigenda cyane. Ni gute mufata umwana w'ikintazi nkuriya rwose mukamwimura mukamujyana? Oya Bugingo n'umwana nk'abandi si ikintazi Stefa. Uranyumva? Ni ikigoryi, ni ikibura buryo, ni ikimara, ni ishyano ryaguye mu muryango wanjye. Ariko se Stefa, mbwira. Ubu ko nari ngo hagaritse ngo nkubaze impamvu Bugingo atakiza ku ishuri. Haba numva umutuka, hari icyo bikimaze koko? Nibyo nakubwiraga nyine. Na nyina yageze ahabona ko ari ukuri. Ubu ugiye kumbwira ko wamwumvishije ko Bugingo atagomba kwiga akabyumva? Yagize imirimo myinshi. Irimo akazi asanganywe nyine ko gukora kwa mwarimu kazi uriya mukorana Budensiyana. Ndamubona. Yikorana n'agashinga ari uko ubworozi ubu ngubu nibyo ahugiyemo. Ni byiza ko kantengwa yiteza imbere pe. Ariko se bihuriye he no gusibya Bugingo ishuri Stefa? Ko ubu tuvugana amaze iminsi ataza kwiga. Ariko se icyo utumva n'iki koko wa mwarimu? Oya ahubwo nta n'icyo numva. Niko. None se niba kantengwa afite iyo mirimo myinshi mwe mumufasha iki? Bwiza ukuri. Ashaka tumufasha iki? None se ntawe reba nk'ubu kuvuye mu rugo ntiwari kuhavana na Bugingo ukamugeza ku ishuri ukabona gukomeza kujya mu byo ugiyemo aho kuvutsa umwana amahirwe yo kwiga koko? Ariko umenya utamuzi. Bugingo mvuga ndamuzi neza Stefa. Nta mpamvu nimwe mufite rero yo kumuvutsa amahirwe yo kwiga. Mwagira imirimo myinshi mutayigira. Kwiga n'uburenganzira bwe. Ubyumva ubyiteho. Bugingo afite ubumuga yego. Ariko yitayeho agahabwa urukundo, afite ubushobozi bwo kwiga, akunguka ubumenyi. Bugingo mvuga ntabwo uri buvuga. Oya niwe, kuko maze igihe kinini mwigisha kandi ndamuzi neza. Nzi ko ashobora gukurikira mu ishuri, agafata ibyo yize kandi neza. Yego mana yanjye. Se buryo uvuye guhuruza Bushombekere? Ariko usikize muke ebyiri zateraga mama. Hoshi ariko yewe umenya zirembye ndabona zitava aho ziri. Erega se ngwakoze uburanga urebe ko zigenda kankwa. Biragaragara rwose. Reba uko amaso yazo yabaye. Ziranati bimyira ubwo se urabona zitarwaye? None se ubu ndabigenza ne papa nkuko zanjye zigiye gupfa. Ntukihutire kuvuga urupfu ariko Kere. Kuva na kera kose inkoko zirarwara zigakira. None se kuki harwaye ebyiri nziza zitera kuko mama? Ubwo nizo zafashwe nyine. Ahubwo mureba muzishyira zive mu kiraro rwose zibanamo n'izindi. Ubwo no kuzicumbikira mu gikoni zikabona agashyuye. Ndabona zasuherewe. Erega ikibazo si ukuzobatesha ngo zishyuye kankwa. Buriya zigumye mu zindi rwose zazanduza. None se ubu ndabigenza ne papa? Uraba uzivanguye nyine n'izindi hanyuma tureba aho byerekeza. Ubwo rero sinjya ku ishuri ndaguma hano. Ariko mana yanjye. Kirenga mpamvu yo gusiba ishuri rwose. Jya kwiga rwose nkuko zabe ntacyo ziri bubi. None se ninzisiga zikaremba papa urumva biri bugende bite? None se ubundi bwo ntusibukirirwa hano mu rugo ubwo bizaba bigunguye iki birazibuza kuremba niba ziri burembe? None se turazifasha iki papa? Hoye Mutesi wa Bushombeye y'inkoko irwaye umuntu ayishakira kamurari agashyiramo umunyu n'ibindi byatsi igakira. Jya kwiga ndabigukurikiranira. Ibyo mama avuze nibyo papa? Yewe genda bitegura ujye kwiga ubwo Kankanze nawe arazitaho. Ibi ni ibiki Patiri? Mana yanjye. Ubu nk'ahantu heruka kuhakora isuku rya ariko ko Patiri. Nyamara ndagerageza no kuri mabuja. Ni ukwisubiraho Patiri. Wibuke ko abasirimu bose winaha batugiriraga icyizere. Nurangara gato rero abakiriya bazaducika kandi dukorwe n'isoni. Ndabizi rwose abakozi b'umurenge, abo tugari, abarimu nabo ku bitaro n'injye ubogosha. Ongeraho na titirira ariko Patiri. Cyangwa yakoye ko ari buze kwiyogoshesha n'impamvu zinutse za kugenzura isuku. Vana urwenya aho ngaho se tangira akazi. Uvugisha n'ibiki? Allo?
ndakumva mbwira. Wamenye? Nkumenye utanyibwiye. Ni njyewe mama, ni Rope. Rope, ni wowe mwana wa? Ni njye mama. Oh, mwana wa, uraho? Ndarota cyangwa? Nturota mama, ni njyewe. Ariko se mana yanjye akajwi kawe ko kahindutse mwana wanjye warakuze cyangwa ni akose ubu ni wowe yewe akajwi niko disiyo. Rope, uraho mwana wa? Uraho mama. Mama ndabakumbuye cyane ku buryo nubwo ndi mu wa gatandatu numva nabireka nkaza Nyarurembo. We abanza wige mwana wanjye nabyo ni ingenzi. Papa yambwiye ko nzaza ari uko ndangije ikizamini cya leta, ariko sinzi ko nzabishobora mama. Icyo gihe sinzi niba kizagera, sinzi impamvu bari bwomba kumbuye cyane. Niba ari uko nashatse kuza kuri Noheli ntibikunde, simbizi. Ni ukuri natwe turagukumbuye Rope, turagukumbuye. Nyogokuru ameze ate se mama? Shyaka, Linda na Devot. Yo bose bari aho bameze neza, turagukumbuye Rope, turagukunda. Ubundi si telefone ukoresheje ni iyande kuko ndiko ndeba atari ya papa wawe? Ni yanjye mama. Papa yarambwiye ngo ningera mu wa gatandatu azangurira telefone, none yarayinguriye. Ubwo se ntibizakurangaza bikakubuza kwiga kuko Rope? Oya mama, sinshobora kurangara. Sheri, urakoze kumpamagara rero. Reka nizere ko ugiye mu ishuri, sibyo? Iyo telefone ntizakubuze kwiga, agenda itagukerereza, sibyo? Nanjye ngiye mu kazi, ndaza kuguhamagara ubwo telefone ari yawe, sibyo? Yego mama, niko bimeze. Ubwo mfite telefone nzajya nkuhamagara kenshi, cyangwa rero wowe uzajya umpamagara mama, sibyo? Oya mbwiza ukuri. Ubundi nani mpamvu yo kukubeshya tica? Ntiwumva se? Ni njye wafashe icyemezo cyo kumurekera mu rugo rwose. Uravugisha ukuri kane? Uzi ko mu gitondo nahuye na Stefano akabimbwira nkagira ngo arabeshya kuko numva gutabikora. None burya ni ukuri? Niko kane? Karame. Ntitwagusobanuriye kenshi ko nubwo bugingo afite ubumuga akwiye kwiga nk'abandi bana koko? Narabaze mbona imibare n'imirimo byarambanye byinshi pe. Rero dukize ku munzani nsanga rwose amashuri ya bugingo ari atihutirwa. Kubera ko afite ubumuga rero? N'ubundi uyu munsi bugingo ariga ibyo yize akabifata. Ejo akabyibagirwa. None se ubu tuvuge ko igihe bugingo yamaze mu rugo mbonezamikurire ubonye ntacyo yavanyeyo? Birahari pe. Nk'ubu ntakiyanduza, hasi kuvuga ko ashaka kujya kwitunganya umuntu akamufasha. Ntiyinyarira, ntigutarazizi, azi no kubara mu Kinyarwanda no mu Cyongereza. Kuko nyine nawe rwose urabibona ko ari ugutigiye. Ushyira umwana ufite ubumuga mu ishuri si ugutigiye kane. Nawe urabyivugiye ko hari ibyo yari amaze kumenya ku rwego yari agezemo, sibyo? Ubu nibwo yari atangiye amashuri abanza, hari nawo umusingi w'imyigire y'umwana. None umuvanye mu ishuri, ntese ubwo urumva utamuhemukiye koko? Tica ni ukuri nawe urabona amasamvira mu kazi ko kwa Filipo. Ndayabona. Iyo ngeze mu rugo nirukira mu kinani kwahira ingurube zanjye, nkazikukira, ngo nkatangira imirimo yo mu gikoni, meze njya kuryama naguye agacuho. Nta nazinduka nkazinduka njya kwahira. Mbese ibyo byose ukora byasimbuye imyigire y'umwana? Rega n'ubundi bugingo ntacyo azavamo Tica. Barabivuga nkagira ngo ni ukubeshya, ariko rwose nanjye ndabyibonera nta muntu umurimo. Ni ibyago byangwiriye pe. Nako papa ajya avuga ngo ni imivumo yo mu miryango agira ngo arabeshya. Kantengwa. Ngomba kwiyakira Tica. Kantengwa. Karame. Kugira umwana ufite ubumuga si ibyago, si umuvumo, si n'umwaka rwose. Ntubizi wowe. Icyo bugingo akeneye kugira ngo azagire icyo yigezaho anakigeze ku muryango we hatitawe ku bumuga afite, ni uburenganzira bwe bwo gushyirwa mu ishuri akiga nk'abandi kuko afashijwe yagira ubushobozi nk'ubw'abandi bana, sibyo? Uretse kubyirengagiza nawe urabizi ko aho agiriye mu ishuri hari ubumenyi yungutse, none urashaka kumuvutsa ayo mahirwe yo kongererwa ubumenyi rero? Urupesi mwahuriye hehe nye? Yampamagaye mama. Ngo ameze ate disi ko mukumbuye? Azaza ryari? Nizera ko atagiye guhita azina ahangaha kukuvangira nye? Nubwo yazina hano uburenganzira bwe mama. Rupesi n'umwana wanjye. Nyumvire. Ikimpangayikishije si icyo rwose. Ni igikizi? Ni ubugoryi bwanjye utarabashije kubwiza Kristo ukuri hakiri kare. Numva niyanze kumva umwana wanjye ampamagara, aho kwishima nkumva amarangamutima yanjye aravangavanze. Ariko rero nyensi mwana wanjye wikwirenganya. Hari ibintu rego umuntu atapfa guhubukira ngo avuge. Nshobora kuba nanjye ubwanjye ntiyizi mama, kuko ubundi nyensi nzi si uyu nguyu. Uyu si we ngewe nzi. Oya ni wowe mwana wa.
ahubwo nyine urukundo ruravuna nako rutera ubwoba. ariko utekereza Lopez nagira cyagahingukana inaha na se Semana ubu nzabigira gute mama? Semana se kandi ubwo ngubwo azabaje gukora iki? Azaba ajyaye none se yaceka inyarurembo kandi afite umuryango mama? Cyangwa yakohereza umwana wenyine kandi ashobora no kumuherekeza? Sere ko nubabona utazimena inda umukobwa we. Kandi ni wowe ukomeza kuntera ubwoba ugatuma ntabwiza Kristo kuri mama. Ubundi umunsi Lopez yageze nahangaha nawe urabizi radio zizarara zitanze amakuru yose uko yakabaye. Oya nye oyihangane rwose buretse kubivuga tubanze tubitegure neza. Ariko se dutegura ibiki mama? Kubwiza umuntu kuri birasaba gutegura ibiki koko? Reka hari ibigomba gukorwa. Hari ibigomba gukorwa mbere yuko bivuga. Papa yewe waje ugatabara ko mbona umukobwa washobora kwigira nabi koko. Ceceka aho ngaho nawe ceceka aho ngaho na soni. Ariko se wagiye umenya kuri inkumi kere ubwo urarizwa n'iki? None se urabona naho byo koko inkoko zanjye zirasa n'izapfuye mana. None n'izindi 3 zafashwe kandi niwe wambwiye ngo urazivura. Ntako ntagize kere niriwe nzigotomeza imiti rwose niba zipfuye nirwangendanye. Ndabona zizagonza amazi neza. Ndo n'amababa yayo. Isugaho kugira ngo zipfe ubundi ubwo mwazibaza tukazirya. Njya kurira umwana mu ijosi kere ariko uzi ko uyu mukobwa yahindutse igisimba neza buto. Urabona uko yaragize musaza we. Nukuri ariko nukuri nubwo yaranyishe nukuri rwose ndikuvuga ukuri. Zibaho ngaho bana nko yanjye. Mwipfubusa ariko ikire mwipfubusa rwose. Ntihongere gutuka musaza wawe. Urumva? Uramusagarira rwose ubwo urabona utari kumuhohotera. Hayereka. None se umuntu akazajya atanga igitekerezo akabizira kuko hari ukuzitabara kuduru rwose zimeze nabi pe. Nyamara rero ngewe ndabona ibi bintu atari gusa. Atari gusa gute wekanwa. Ibyawe byose biba bifite impamvu. Izi nkoko nazisekuriye imiti yose twajyaga duha inkoko zirwaye ibicurane zigakira. None aho gukira zirarushaho kuremba. Dore nturebiriye. Dore rwose yakubye amababa neza. Rwose ntago. Kandi ndakwiyamye ukifuriza inkoko zanjye gupfa na soni. Abagome we. Kava. Uvuga ibyo utekereza. Hari umuntu wabonye aza akazigaburira ibintu bihumanye koko? Ntawe nabonye. None. Ariko ndakeka ko izi nkoko zitarwaye umuraramo cyangwa indi ndwara isanzwe. Zirwaye ikisi. Ahubwo n'abagome bazihemukiye. Abo bagome bawe. Koko inkoko zanjye bazihoye iki koko mana yawe? Ko inkoko zanjye nzigaburira zifungiranye nta muntu uzonera baba barazihoye iki koko mama? Nyamara ntawe uyoberwa umwibye busho ahubwo ayoberwa hamuhisha. Nyamara none se abantu bino batuzi tutagira n'urwara rwo kwishima ukaba ubona ko bakwishimira kubona urenjeniyeri utwara moto yawe dufite umukumbi w'ihene n'umwana wacu akagira inkoko zingana kuriya mbare. Sigaho rwose kugira ukekere ubusa hatutebera urwango mu bana bacu rwose uvuga ibintu bidafite ishingiro. Icyo mpfa n'abantu mwitwa ngo mwarize nuko muhita muhakana ibintu byose umuntu avuze. Ubu se tuvuge ko abantu bino bose banezezwa no kubona dutera imbere rero. Izi mpungenge za Kankwanzi zaba zifite ishingiro. Arateganya gukora iki? Wowe se wabagiriye ihe nama? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico Urunana natwe rero nahanga dusubika ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri
ukaba ushobora kongera kubyumva kuri BBC Gahuza .com cyangwa ukajya kuri Facebook mu buryo bw'amashusho ukandika BBC Gahuza. Wakoze gusangira umugoroba wawe natwe hano kuri BBC Gahuza Miryango. Ndi Prudence Njumva.